Pinia dapa bir talong penili sami deng mir kiling pi non bir tang ton pen arju ponek tha. Kitam tangja khongi phai phoning be jopang thang arbe ke jangle ra jok ke ongdung adim karbiang long arlo langkang luma birta longpon bangsoning be jopang thang arbe ke janga jok dipurong sopi pen danglo dokmoka pholoni anta langkang luma birta longpon habar langkang luma son thotsi kalioni alangroi setami langke the phere meme anpinlo bangso kalioni aroi langkang bakpena jok nilip MSC constituency choki hola pen kilometer phoso se inglong ke do habar jasimet Sarihuti langtuk ronghang arong rata phana bangke akisungsi wan pilo jakhongni phai phoning be pangthanglet arbe ke janga bangke Sarihuti langtuk ronghang arong along langroyari ke do don kep arata tuma bangke hemarlo anta langa thaksi ke pangthang dun nanga sonsi manderlo Jopang thang arbe ke janga jok jakhong ni phai pho bhom kurua da por phai pli ana bangke hemar lo bangke langke pleng setsi chithek pon longlo lapen bangso lang kang luma hut hemar lo ke do apiari pen danglok sang han ke do ke thaga dim pen danglok sok sang anta na hokdun etlo langke thia hir kang tang thupi ka jok hidi hai ka chobai bom achai nong setami ka dokabe jon krehinia bangke langke pona jok thidunang etlo pusi phirangkia thengno ningje pon rinti Bagi ho alom labang solang men ang kang plong plut kiwang plut pena jok rong atum tong dun thek thidet la son lo si la so ki tong dun thek thidet a jok pen penangan hormu luk son do lo mo pen sing hon sartum ning lo si jahake hidi ki klem tum tami ni hidi tan hok lo chainong tami joner kep abang ke kilot lo lapen kilong li si tami du lapen hemrit tami kilukson dulu asi kolom la kalinia lang lapen la bolang lang so lang mati chitong mat hitum sarati long turun halong bang na kilukson dulu nahan ke chuti klemji sok hidi lapen hidi talo lapen sapori pinahan Kowegi dewe la retiklem dum ada me on le me binan ke lang lum lab lo gen klason the bi lo sapori pen ja aka hidi pinan hidi lang kon do apen tole pare nga pita mo pura dum dan thanda no dan tu me jan ke ban aw jalo sonda ka si hem bari lom ki gar che son on me lang ki pon si ong hem hormo son da me son tha ko son plan hit bi lo si kitum chin re bang ke Kabang long the ding tu na tum an pen nang kelang ni pansi ni dum hoi pen ni la nona pora hutle nili tumta sai chuti kidun longle pulote ningkane se ke chujia phana bangke kisung thektik pensi do thak nangpo athe langke thia jok hai ke baya chainong satami langnang pon pi erlo amat pathi erlo lase sorkara hin pen nili tuma phan kupisi nangma thajima athe nili tuma bangke kisung thektik anlo lasi nangra bek nang ji puta kisung ke pho arata tumpen kachuningri padopon 445 hora chiti malom men labang so kaliunia lang nangkang baksai penajok rong hem penangan akang lum dolo la pen ken hok dolo hormu horta ta penangan ken hok dolo laposi lapen jontu sitame chainong sitame harbaya porlo si chainong lok sitame jon ner kep ne kya jhake long le lang la si langpon erlo la si lapuan si akinohok ke thelo ni tumla lang turong hang arong along akisung ake pho bangke la si nile tum nona por kisung thektik anlo setami sorkara tum langke theke san selanga porloni piloni nona mara bangke bangbelang setami nile tuma bangke kisung pamelo posi nangra bek tha pusi chuningri padikrim lo pusi ningduk pen sarihuti kisung ke phwar rata tum pen ningje ponriti news report KTV news
non malom karbiang long penang ana habaralong arbe ke jang chimit medet penajok radatum langkang lum pen kisung penang andolo Nilip constituency habar alongta sarihutia habar kirang ringma arong alongta hem langkang lum hidia jo kobe beri theso biri pheinu bari kijuna lang mate pipeline ka checking atowar long lekang lemdun ke chopang reng chainong pen chenglok penang an langke the kang lum pen kisung phodunlo Kirang rengma arong akung kedo jehu kenyet mate borjana lang roy langke thepen kisung ki photuma phan prabjin pen kirap kipidam lapen kelangdam serak ja phan hada kedo kirang rengma arong abang phu kesinga sebrengma lapen kisung ki phorata tuma hin pen Karbianglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong ha phan kachuningri padopon Kisung ke phorata tuma phan piniarni anta thangnat kerap kipidam avelang pusi pherangkia thengno lamthi chithanpon rinti News report KATV News Karbianglong clear sing anglong po nong nam kache thanga bangki amen jong si clear sing chora sonsi nang mandet lo athe bang so clear sing anglong ani bang amatsi thengpi kang hu ke pakrep hangjo hang hajo thengpi thengpra amatsi nang berbom lo ingnam raikom sai khietum satami kang hu gari pendang lo thengpi kang hu tuma phan satami penang an nep ingnang pon lo bonta kang hu tum tong unma mate nang ki neba tum tong unma pu kache baya son nang ki doko ga jok jong hele nep satami aphi ong thengpi kang hwa phaya bang nang bat thu bomsi thek pondong bomlo lesson thot si kedam tang ja khong ni phai trokar ni aju por phainer kepra chitim apor malap West Karbianglong District Kheroni Southern Range Forest Sangkang Rikang Mihom Arongalong ihum tata mobile playing set siguna thengpi ke plaktang kineplong Bangso habara longpen kang ho thengpi ke ponji po birta joy pen ke longpona jok ingnam raikom sai khiatum ke ton kilang kapang chinga sai deng ponlo bonta thengpi kang hotum satami to waralong ingnam raikom atum ke ton kilang asai deng bom po birta ke longpena jok
garia bang ingnama jo patu joisi athengpi ban hai hiderlo bonta ingnam raikom saikhe tuma bangke garia bot ingthum dunsi ke patu joy agaria dimalong an palidam roklo ingnam raikom saikhe tum adimalong an kilia porahut an ke plaktanga sigun athengpi ke thaphu AS02 DC 7647 ihum tata mobile agari longponlo Kineblong cheka theng pi jongsi hithialong langdam pulote kadokabe suri thom kep sosia tangka longji pusi ranger jisera rong hangpen ningjepon mat lapu la rikang mi home number 2 long taksi agari bang patudam joy la pini tum amat patudam joy pini tum la agari bang ke dak hudak pen dak ofisan mandel bangke apor bangke tum 840 850 sama long sia por kena blong la gari long tek dam long I think pi ke segundo chalo gado baki aga valuation ke kan to like 30,000 san bak to po hai ri tumta to vesi wana mati pong vesi pini si acha ka kam claim la anke mo investigate bom po litum News report KATV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me kardom.